يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذة الملكة الأسماء المذكور من الحبيب بهذه الأسرة ثم إلى رسوس المرحوم رحمة لكم صاحب الهول المرحوم الحمد القيم حبيبنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن حميد اجتمعنا هاهنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته والدينا ولهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي وما يكافي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل تقبل صوت ما قرأنا من القرآن العظيم. وعلمنا من لا إله إلا الله ما ربنا من سبحان الله وبحمده وما استغفرنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة كاملة وعمالا صالحا متكفلا مقدمة بها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين. ثم إلى أرواح المحاجر الله العبد أحمد بن عيسى من الفقيه المقدم حبيب محمد بن علي باهلوي وأصول حماه الرحم. ثم إلى أرواح المقدم الثاني أبو الرحمن كتاب أولاده ساتاج والمنتسبين إليهم والآخذين عنهم. ثم إلى روح حبيب علي بن أبي بكر السكران وأخي عبد الله بن أبي بكر السكران. ثم إلى روح الحبيب الإدروس الأكبر. ثم إلى روح حبيب أحمد بن الأكبر. ثم إلى روح حبيب أبي بكر بن سالم. ثم إلى روح حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس علي باراس. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. ثم إلى روح عبد الرحمن بن زين الحبشي.
ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها منهم الحبيب حامد بن علي حداد وأخي الحبيب محمد بن علي الحداد ثم إلى روح صاحب التربة الحبيب الألوي السجاد ثم إلى روح صاحب التربة الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن سالم الكاب ثم إلى روح عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى روح عبد الرحمن بن عامر الكاب ثم إلى روح الحبيب علوي بن أحمد بن حسين ثم إلى روح صاحب التربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شيخ وأصوله وفروعهم ثم إلى روح عبد الله بن إدروس ثم إلى روح الحبيب أجر بن محمد بن يحيى ثم إلى روح الحبيب بن شريف علي بن شيخ أبي بكر بن طالب ثم إلى روح الحبيب بن شريف علي بن حسين ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسين ثم إلى أرواح كافة الأساتذة والمشايخ ولمن له الحقوق علينا منهم الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن حامد ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن حامد ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الرحمن بن حامد ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن بن حامد ثم إلى روح الحبيب علوي بن عمر بن حامد ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن حامد ثم إلى روح الحبيب عمر بن علوي بن حامد ثم إلى روح الحبيب عقيل بن علوي بن حامد ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن عبد الله بن حامد ثم إلى روح الحبيب حمزة بن أحمد المساوى ثم إلى روح الحبيب رشدي بن حسن الكاب ثم إلى روح الحبيب حسن بن أبي بكر بن شهاب ثم إلى روح الحبيب حامد بن صالح الكاب ثم إلى روح الحبيب فؤاد بن علوي وفقه ثم إلى روح الحبيب خالد بن حامد بن شهاب ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد الإدروس ثم إلى روح الحبيب حامد بن عمر بن حامد ثم إلى روح الحبيب حسن بن أحمد الكاب ثم إلى روح الحبيب حسن بن علوي الكاب ثم إلى روح الحبيب فؤاد بن أبي بكر بن شهاب ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله أبو عبود ثم إلى روح حبيب حسين بن محمد بن شهاب ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن حامد ثم إلى روح حبيب حامد بن أحمد بن حامد ثم إلى روح بابا فاطمة بنت علوي بن حامد ثم إلى روح بابا زبيدة بنت علوي بن حامد ثم إلى روح بابا عائشة بنت علوي بن حامد ثم إلى روح بابا رقية بنت محمد المساوى ثم إلى روح بابا عائشة بنت حسين بن طاهر ثم إلى روح بابا زهراء بنت أحمد بن فقيه ثم إلى روح بابا نعمة بنت علوي بن حامد ثم إلى روح بابا منيرة بنت علوي بن حامد ثم إلى روح بابا فضيلة بنت أحمد بن عبد الرحمن بن حامد ثم إلى روح بابا نفيسة بنت عجيل بن حامد ثم إلى روح بابا خديجة بنت محمد بن شهاب ثم إلى روح بابا معاني بنت حسين بن شهاب أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يدعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار سترا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من الذين الله اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم إلى كرامتك ومستجر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. فاتحة. تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. نعم على طول مولد طيب.
الفاتحة وقراءة سمة الدرر للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي على ما نوى صاحب المولد وعلى ما نوى أطلافنا الصالحين عند قراءة الموالد أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح توبة النسوح وعلى نية أن الله جعلنا من المقبلين والمقبولين برضا رب العالمين وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا بعدنان وعلى نية أن الله يصلح النيات الله يصلح النيات ويبلغ لنا المقاصد على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي Amin. Kami beritahukan kepada seluruh hadirin untuk bisa naik ke lantai 2 karena di atas disediakan layar dan masih banyak tempat yang kosong. Jadi tidak perlu berdesak-desakan masuk ke dalam aula utama. Kami harap perhatiannya. Terima kasih. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالصخا والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلخ وسخ الماء قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ومن للحبيب أجاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لا قلبي سروره قد توالى بحبيب أمل أنا ما نوالى. يا لا قلبي سروره قد توالى بحبيب
فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وكمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الجمال وقام بحق الربوبية في مواسم الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسر بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه وتفيأوا زلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بالظهور أسرار التهسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيت التصوير في عالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو لوصف الكمال المتلك والحسن التام والزين
فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقرار وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. فكان المستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا هير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الحاكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرداس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر مئشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تؤرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزاني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين، وما أكرمه الله في مولد من الفضل الذي عم العالمين. وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه حضرة الكريمة، ولا عد التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروهن بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kami beritahukan kepada seluruh panitia untuk mengkondisikan tempat yang baru, karena di jalan dan di lantai 2 sudah full, tidak memungkinkan lagi untuk menempatkan jamaah di jalan dan di lantai 2. Allah 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 Rabbuna, Allah 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 hasbuna, Allah 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي، ربي واجمع بالمشفى شملنا. الله 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 ربنا، الله 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 حسبنا، الله 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي، ربي واجمع بالمشفع شملنا. يا رسول الله يا أهل الوفاء، يا عظيم الخلق يا بحر الصفا، أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا الله يا مولاي، واللجا يا مجتبى يا مصطفى. الله 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 ربنا، الله 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 حسبنا، الله 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي، ربي واجمع بالمشفع شملنا. يا ختام الرسل يا خير الورى، يا سريع الغوث أدرك من هفا، عبدك الجاني الذي زلته أوقعته الله يا مولاي، أوقعته
ورمته في سدود وجفاء الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا ورمته في بهار من أسى موجها من كل وجه قد طفى فأتاكم هاربا من ذنبه ومن الدهر الله يا مولاي ومن الدهر الذي قد أجهفا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا يا رسول الله يا شمس الهدى كل ضر بكم قد كشفا يا رسول الله يا بحر الندى كل جود الله يا مولاي كل جود منكم قد عرفا الله 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 ربنا الله 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 عزنا الله 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا وصلاة الله تغشى أحمدا من لنار الشرك والكفر طفى وسلام الله مع بركاته وعلى الآل يا مولاي وعلى الآل الكرام شرفاء الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا وعلى الأصحاب مع أتباعهم دائما ما برك نجر رفرفا وانصر منها نسيم طيب لعلي الله يا مولاي لعلي القلب أبرى وشفا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع جملنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وقد عان للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود حلقا بعد حلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في حلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول حلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد علم القديم إلى من حسسته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الضرة وسونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا عالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسنونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بمعالقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهره الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبيرة مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
فهنا قرب ونود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تائج. Subhanallah walhamdulillah. Tolong yang ada di depan jangan masuk ke dalam. Sekali lagi yang ada di depan jangan masuk ke dalam. Tolong kerjasamanya karena di ruangan ini sudah terlalu penuh. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah Wallahu akbar. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحاضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عاسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلقت صبه كما من المنير عمود وبرز حامد المحمود نضلا لله بتعظيم والسجود. Mohon untuk tetap di tempatnya karena ruangan dalam sudah penuh. Mohon untuk yang di luar tetap di tempatnya. Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. علينا من ثنيات وجب شكر علينا مدى Mohon untuk yang di luar jangan memaksa masuk. وجب
يهدينا نهج سبيل كي به نسعد ونرشد الله ربي بلغنا بجاهه بجوار خير مكان يا رسول الله جئنا لزيارة قد سيدنا نرتجي قد كفى إن رب العالمين يا دوام تب علينا يا دوام تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا دوام تب علينا يا دوام تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله شاء أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجلى يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله صلى الله على يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله Dimohon untuk tidak masuk ke dalam ruangan inti, dan bagi yang merasa masih muda dan masih kecil boleh untuk meninggalkan ruangan setelah magam. Dipersilakan bagi yang masih merasa masih muda, karena kondisi tempat kita dimohon untuk meninggalkan aula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada 4 anak yang akan diresmikan namanya, yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya, dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum wa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah. 4 anak ini semuanya dengan nama yang bagus. Yang pertama Syarifah Aisyah Mahani binti Firhat bin Abdurrahman al bin Hamid.
Dan yang kedua, Syarifah Zainab Alia binti Farhan bin Abdurrahman Al bin Amid. Dan yang ketiga, Syarifah Najwa Az-Zahra binti Muhammad Nadir bin Umar Al bin Amid. Bin Nauba. Bukan Najwa, Nauba. Ya, ya. Syarifah Nafwa Az-Zahra binti Muhammad Nadir bin Umar Al bin Hamid. Dan yang ketiga, Sayyid Ahmad Isal Muhajir bin Haikal Barakbah. Semoga 4 anak yang diresmikan namanya tadi akan menjadi anak yang saleh dan saleha. Taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi qurratu ain li Sayyidil Kaunain wa Asyrafis Tsaqalain Jaddil Hasan wal Husain ala hadhihi niyya wa ala وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. حق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول. Qasidah mulai. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد على يبا إلى الرحمن تب من ذنوبك والخطيئة ولازم ذكر مولاك بكرة والعشية على الصلوات واضب عليها في الجماعة ولا تغفل عن الذكر الله كل ساعة وصر البطن واصبر على طول المجاعة تغانم ساعة العمر من قبل المنية وبعد المغرب اركع واقرأ بتدبر أو اذكر انصف القلب فاصبح في تفكر إلى وقت العشاء احذر تنام أصلا وتحمر أسى طهمة وتهضى بألطاف خفية ولا تسمل فتغمر عن الطاعات والدين تباعد جام جدا من الشفعاء شياطين تجنب لا تجالس سوى ضعف المساكن وطوب بعد الطهارة ونم صافي الطوية
وقم في آخر الليل صلى واقرأ واحلل تفاهم سر معنى كلام الله ورتل وباستغفار مولاك قبل الفجر كمل وصلي الصبح تقفى من الله كل أذية وبعد الصبح فاذكر إلى أن تطلع الشمس وكن في اليوم أحسن في الطاعات من أمس ولا تغسل عن الخير واذكر قصة الرمس وقم صلى الضحى بعد إشراك المضية ولا تهتم عسى البر رزق فهو مضمون ضمين ببارع القوم بسر كاف والنون وكن بالله يا ابن الفقيه مسجون مجنون فإن العبد يزهو بربه في البرية وغض الطرف يا ابن الفقيه عن كل فاني ولا تعشق سوى الله واحد للثاني تعال كامل واصف في كل معاني سعيد من كان قلبه سقي شرب حنية وطي وفخر وأربد وبالأصوات غرد ولا تضغي لعذل ولا تسمع مفند وكن يا ابن الفقيل المحب صب مسعد بنيات صديقة من سياسي وبرية وخذ نضعا بالمسلمين كل فالذم ولا بالمدح تفرى ولا تتعب من ذم وصلى الله على المصطفى بدر المتمم وسلم دائم الدوم مع ألفي تحية والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود
إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درج الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصيني وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب المحبوب وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين.
ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم بركة وشرف جهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي من جميع البلايا في حرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل اللهم وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة المحترمين جميع الحاضرين حفظكم الله ورعاكم وبلغكم أقصى مناكم وأخص بالذكر سائر العلماء والحبائب الأجلاء ونخص بالذكر منهم سيدي العام الحبيب علي بن عبد الله بن حميد حفظه الله ورعاه وبلغه أقصى مناه وأحب بقاءه فينا. ثم أخص بالذكر أبويا الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب الدين وأخص بالذكر أبويا الحبيب عمر ابن علوي السقاف وأخص بالذكر أبويا الحبيب محسن بن عبد الله الحبشي وسائر الحبائب والأعيان والأساتذة الأفاضل حفظكم الله ورعاكم وبلغكم أقصى مناكم. الحمد لله دائم الإفضال عظيم النوال
Al-mun'im bila mithal wal mubdi bila zawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal Al-Badril Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi khaira sahbin wa al. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga kita orang pada malam hari ini masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali berkumpul di dalam rutinitas tahunan rangkaian acara Maulid Arba'in yang insya Allah semua kita orang pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah, dan semua hajat-hajat kita digobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan begitu tambah barokahnya perkumpulan kita, dihadiri oleh tamu kita yang mulia dari kota Jakarta, salah satu murid kesayangan Al-Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid fi sabilillah Al-Habibana Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Mudah-mudahan Allah berikan beliau umur yang panjang, sehat afiat, diberikan perjuangan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran, dan beliau menjadi qurrata ain li sayyidil kaunain jaddil Hasan wal Husain. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sebab musababnya lah pada malam hari ini Allah jadikan perkumpulan kita ini yang insya Allah bukan cuma sampai di dunia tapi akan kelak bertemu di akhirat, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad, meminum telaga kausarnya Nabi Muhammad, dan berkumpul di dalam syurga bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Faqir atas nama panitia Majlis Maulid Arba'in mengucapkan ahlan wa sahlan kepada antum semua para hadirin tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di tahun ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita selalu langgeng hingga nanti kelak di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Al-Faqir mengucapkan terima kasih wabil khusus daripada keluarga besar Abna Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Bin Hamid yang semua mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas semua kekurangan dan kealfan yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan pada malam hari ini. Insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan jauh lebih baik lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Faqir akan menyampaikan susunan acara peringatan Maulid pada malam hari ini. Yang pertama telah dibuka dengan pembacaan Maulid dan dilanjutkan dengan tasmiyah, dan pada kesempatan sekarang ini akan dilanjutkan dengan pembacaan manaqib sahibul bait Al-Habib Abdullah bin Aidrus bin Syahabuddin dan Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Bin Hamid. Terlebih dahulu Al-Faqir akan menyampaikan peringatan Maulid Arba'in pada malam besok, pada malam kedua yang akan diselenggarakan di rumah Al-Habib Al-Barakah Al-Imam Al-Gutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi di kampung BBC. Dan dilanjutkan besok siang peringatan Maulid akan diadakan di Masjid Al-Haddad, dimulai dengan solat asar berjamaah. Pembacaan manaqib yang akan disampaikan oleh salah satu cucu daripada sahibul bait akhina As-Sayyid Muhammad Mumtaz bin Sadiq bin Syihabuddin. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan hamba-hamba pilihannya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu pada malam yang penuh berkah ini, izinkanlah Al-Fagir untuk langsung membacakan managib singkat daripada Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab serta managib dari Habib Abdurrahman bin Ahmad al-bin Hamid. Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, beliau adalah Al-Alamah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Idrus bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Syihabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman bin Ahmad Syihabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Al-Imam Ali As-Sakran bin Al-Imam Abu Bakar As-Sakran bin Al-Faqihil Muqaddam Thani Al-Imam Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi Al-Guyur bin Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohibil Mirbad bin Ali Khalqassam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bagir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Al-Imam Ali bin Abi Thalib ibn Fatimah Zahra binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya bernama Fatimah binti Muhammad bin Umar bil Faqih. Al-Habib Abdullah bin Idrus dilahirkan di kota Tarim pada bulan Safar 1265 Hijriah. Beliau tumbuh di bawah bimbingan ayah dan saudaranya, Al-Habib Muhammad bin Idrus. Setelah selesai dari belajar Al-Quran, barulah beliau mendalami berbagai cabang ilmu dari ayah dan saudaranya, serta dari banyak ulama pada masa itu. Guru-guru beliau tidak hanya berasal dari kota Tarim, akan tetapi juga dari kota Seyun, Doan, dan kota-kota lainnya di Hadramaut. Habib Abdullah bin Idrus banyak mendapat pujian yang baik dari guru-gurunya. Diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, jika beliau datang ke Tarim, maka beliau meminta Habib Abdullah bin Idrus agar mendekati beliau dan juga menyuruh Al-Habib Abdullah untuk mengimami sholat di majlis-majlis khusus dan umum. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku melihat semua hati mencintainya dan ia tidak memiliki musuh. Karena itulah Al-Habib Ali menyukainya dan memujinya dengan pujian yang baik. Begitupun para habaib yang lain selalu meminta agar beliau menjadi imam sholat seraya mereka mengatakan dengan kalimat li'annaka jauhar wa fi zohrika jauhar. Dikarenakan engkau adalah permata dan di punggungmu juga terdapat permata. Semasa hidupnya beliau mengajar di madrasah Al-Abdullah bin Syekh Al-Idrus Kubbah di Sahil. Muridnya yaitu antara lain Al-Imam Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus dan Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Kaf. Al-Habib Abdullah bin Idrus suka bepergian ke Jawa dan juga Malaysia untuk berdakwah kemudian juga berdagang. Selain itu beliau juga menuntut ilmu dari para ulama di sana, di antaranya Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Abdullah bin Yahya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Diriwayatkan bahwasanya Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya berkata, tidak diperbolehkan untuk Hadramaut dari Rijal Jawa kecuali Abdullah bin Idrus bin Syahab. Hal tersebut karena apa? Dikarenakan akhlaknya yang mulia dan keistiqomahan beliau dalam mengikuti jejak salafnya. Begitupun Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi saat itu banyak memuji Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab dengan syair-syairnya. Masya Allah. Apabila Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab datang ke Singapura,
maka As-Sayyid Al-Alama Muhammad bin Agil bin Yahya mempersilahkan beliau untuk mengajar di majelisnya. Dan ia menjadikan dirinya seperti murid daripada Habib Abdullah. Pada tahun 1302 Hijriah, beliau kembali ke Tarim bersama Al-Munsif Al-Habib Muhammad bin Salim As-Sirri, Singapura. Sesampainya di Tarim, beliau berkeinginan untuk menikah, akan tetapi penduduk Tarim tidak ada yang menerimanya bahwa mereka tahu Habib Abdullah sering berpergian. Akhirnya beliau meminang putri As-Sayyid Al-Abid Muhammad bin Umar bil Faqih yang bernama Syarifah Fatimah, yang mana sebelumnya ia pernah menikah dengan anak pamannya As-Sayyid Muhammad bin Abdullah bil Faqih dan mempunyai anak yang bernama Idrus bin Muhammad bin Abdullah. Ketika Habib Abdullah meminang Syarifah Fatimah, hampir saja keluarganya menolak pinangan tersebut. Mendengar hal ini, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Masyhur mendatangi dan menasihati mereka agar menerima pinangan daripada Habib Abdullah. Beliau berkata, terimalah dia agar putri kalian bisa berhubungan dengannya walau hanya satu malam. Karena aku melihat di punggungnya akan lahir anak yang akan sangat bermanfaat untuk umat. Dan aku mengharapkan putri kalian kelak akan menjadi ibu dari anak tersebut. Andai saja aku memiliki seorang putri, maka tidak akan aku nikahkan kecuali dengan Habib Abdullah bin Idrus. Setelah pinangannya diterima dan ketika dekat pernikahannya, Al-Habib Abdullah mendatangi gurunya Al-Imam Al-Habr, Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Beliau berkata, sesungguhnya Al-Imam Al-Arif Billah, Ali bin Abi Bakar As-Sakran mempunyai niat-niat yang beliau catatkan bagi orang yang mau menikah. Dan aku menginginkan darimu agar engkau berniat untukku dengan niat-niat tersebut. Gurunya berkata, tidak ada yang meminta seperti ini selain engkau. Dan tidak dari Sadah ataupun dari yang lainnya. Lalu ia pun mendoakan daripada Habib Abdullah. Al-Habib Abdullah bin Idrus sangat dicintai oleh guru beliau, Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi BBC. Bahkan pada tahun 1304 Hijriah, ketika Al-Habib Ahmad bin Hasan hendak ke Hadramaut untuk mengunjungi keluarganya di kota Syihir, beliau berkata kepada ahli Palembang saat itu, inilah khalifahku di negeri ini. Seraya menunjuk kepada Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Oleh karena itulah ketika di akhir umur Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab terdengar kabar dari Tarim bahwa Habib Abdullah akan kembali ke Tarim dan menetap sampai akhir hayatnya. Akan tetapi Habib Alwi mengatakan bahwa ayah beliau, Habib Abdullah, tidak akan pernah meninggalkan Tarim dikarenakan seorang khalifah tidak akan wafat kecuali di tempat ia menjadi khalifah. Masya Allah. Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab wafat pada tanggal 26 Zulhijjah 1327 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 8 Januari 1910 Masehi di kota Palembang dan dimakamkan di pemakaman Gubah Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syihab. Inilah sekelumit managib daripada Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Untuk yang lebih lengkap silakan antum boleh membaca kitab daripada Tufatul Ahbab wa Tazkiratul Ulil Albab yang dikarang oleh Al-Alama Habib Umar bin Alwi Abu Bakar Al-Kaf serta kitab Risalatul Asfar karya Al-Alama Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Sahab. Selanjutnya Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Bin Hamid yang mana pada hari ini rumahnya kita jadikan tempat yang berkah, Masya Allah. Beliau adalah Al-Alama Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Hamid bin Umar bin Hamid bin Alwi bin Hamid bin Ali Khalaqassam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Ar-Raidi bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bagir bin Al-Imam Zainal Abidin bin Al-Husain bin Al-Imam Ali bin Abi Talib dan Ibn Fatimah Zahra binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Bin Hamid, beliau adalah seorang ulama dan tokoh habaib yang lahir di Palembang pada tahun 1300-an Hijriah. Beliau merupakan putra bungsu daripada Munsib Ba'alawi, yakni Habib Ahmad bin Hamid bin Alwi bin Hamid Ba'alawi. Dari seorang istri yang bernama Hubabah Zainah.
binti Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, Sohibut Turbah Gubah Duku. Keturunan Habib Ahmad, sebagian besar anak-anaknya meninggal sebelum ia memiliki keturunan, kecuali daripada Habib Abdurrahman yang kemudian meneruskan nasab daripada keluarga ini. Sejak kecil, Habib Abdurrahman yang tadinya lahir di Palembang, kemudian dibawa oleh ayahandanya sejak ia masih kecil ke kota Tarim. Selain mendapatkan pendidikan dari ayah sendiri, beliau juga mendapatkan langsung dari ulama besar seperti Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Setelah ayahandanya wafat, Habib Abdurrahman menggantikan posisi ayahnya sebagai imam Masjid Ba'alawi. Sedangkan pada saat itu usia beliau masih 32 tahun. Dalam perannya, beliau dikenal sebagai sosok yang aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, baik perorangan maupun kesukuan, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Masya Allah. Beliau memiliki sifat kedermawanan yang sangat menonjol, baik kepada keluarga, tetangga maupun kepada masyarakat sekitar. Beliau juga memperluas rumah ayahnya yang tadinya lantai pertama diluaskan menjadi khusus untuk menerima para tetamu atau para penziarah. Sedangkan lantai 2 dan 3 diperuntukkan khusus bagi keluarga. Pada masa beliau, setiap permulaan bulan Sya'ban, di depan Masjid Ba'alawi, para tokoh habaib, munsib dan masyarakat berkumpul, bertauhid, bertartib, dan kemudian melaksanakan ara-araan bersama dengan kendaraan seperti unta, keledai, dan lain-lainnya. Menuju Al-Hawi, Munsib Al-Haddad, arak-arakan ini kemudian bergabung dengan rombongan Munsib Al-Bilfagih sebelum bersama-sama menuju lokasi ziarah. Sebuah tradisi yang menambah kemeriahan ziarah Nabi Allah Hud dan menampakkan kebersamaan yang mulia. Dari sisi keluarga, beliau memiliki putra-putra yang lahir dari beberapa istri, yaitu Hamid, ibu dari Singapura, Abdullah, Ali, Muhammad, ibu dari Padang, kemudian ada Habib Ahmad atau lebih dikenal sebagai Habib Hamed, serta Umar yang ibu dari Sewun. Dalam perjalanan hidupnya, Habib Abdurrahman menimba banyak ilmu dari ulama besar, baik di Palembang maupun di Hadramaut. Di antaranya Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab dan Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Sebaliknya, banyak pula tokoh habaib Palembang yang menerima ilmu dari beliau. Di antaranya putranya sendiri yakni Habib Hamed, kemudian ada Habib Ahmad bin Zain bin Syahab, dan juga Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar. Inilah Habib Abdurrahman wafat pada tahun 1359 Hijriah di Palembang dan dimakamkan di Kubah Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Maka dari itu, inilah sedikit ringkasan daripada managib seorang ulama yang mulia. Semoga dengan menyebut kisah beliau, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menambah kecintaan kita kepada para aulia, serta menjadikan majelis kita penuh dengan rahmat dan maghfirah. Serta Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada aulia, rasa cinta kepada anbiya, dalam menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat mereka kelak di yaumil qiyamah. Semoga Allah mendapatkan keberkahan, kebaikan dan juga syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, serta dijadikan Allah sebagai hamba yang istiqomah dalam cinta kepada para aulia dan ahlul bait Rasulullah SAW. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Sayyid Muhammad Mumtaz yang telah membacakan managibnya tadi. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita mendengarkan kalimatut tarhib atau kata sambutan yang akan disampaikan oleh pembina Majelis Maulid Arba'in Fadilatul Ustadz Al-Habib Abuya Umar ibn Alawi As-Segaf. Kepada beliau kami persilahkan. Fa'alaihi falyatafadhal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habib, para kiai, para ustadz yang saya hormati, kepada keluarga besar Al-Habib Al-Marhum ila rahmatil hayyil qayyum Abdurrahman bin Ahmad Al-bin Hamid, yang pada malam hari ini para putranya menerima dan menampung malam pembukaan acara rutinitas tahunan kita, yaitu Maulid Arba'in. Tentu selaku pembina saya memberikan apresiasi penghormatan yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Sayyid Al-Habib Al-Marhum Abdurrahman bin Ahmad Al-bin Hamid, yang juga menjadi penghormatan buat kita adalah hadirnya muballigh kita, dai kita yang dari Jakarta, tapi juga sudah menjadi keluarga Palembang, yaitu Al-Habib As-Sayyid Jindan Ibn Sayyid Naufal Ibn Sayyid Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu Rafiq njit saya waktu di Sewun, ketika masa-masa belajar Indal Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi. Ayah beliau juga Rafiqnya Walidi, bahkan sering kena begal berasnya Habib Naufal. Saya dengan beliau juga insya Allah Rafiq gitu. Insya Allah. Jadi ini story turun-temurun. Kepada yang juga kami semua cintai dan kami hormati, guru kami semua, Abuya Al-Habib As-Sayyid Omar Abdul Aziz Ibn Abdurrahman bin Syahab. Semoga yang tersebut dan juga yang tidak tersebut pada malam hari ini semuanya mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya, pengharapannya, dan tentunya yang paling utama adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ridhonya Rasulullah SAW. Sedikit untuk yang panjang nanti Habib Jindan. Saya sengaja tadi menyatakan para habib, para kiai, para ustadz. Lazimnya kan ya, para habaib, para ulama. Dalam ilmu nahwu, al-atfu yaqtadi at-taghyir. Ataf itu ya, menuntut adanya perubahan, perbedaan. Apalagi di era kita sekarang ini, terutama tahun ini, hadis al-ulama warasatul anbiya itu dijadikan dalil oleh orang-orang yang merungkat nasab sadah ba alawi. Bukan yang ngomong kiai itu, kiai dan sesepuh. Ya. Lihat, Nabi tidak mengatakan al-habaib warasatul anbiya. Tapi yang disampaikan oleh Nabi adalah al-ulama warasatul. Oh, jadi dalil buat mereka. Ya.
Padahal mereka itu ya tahu yang namanya tahsilul hasil, mereka juga tahu. Ketika saya mengatakan yang mulia para habaib dan yang mulia para alim ulama, itu bukan berarti pada kalimat al-ulama tidak ada habib. Sekarang ini oleh mereka orang-orang awam digiring untuk mengatakan bahwa ulama itu seakan-akan hanya wong Jowo gitu. Atau istilahnya WNI. Nah, kita semua juga WNI kok, pribumi gitu loh. Temuni kita ada di sini. Dengan dalil itu. Padahal lihat, para alim ulama, para pewaris Nabi. Nabi tidak mengatakan rasnya ini, rasnya itu, bangsanya ini, bangsanya itu. Nabi mengatakan al-ulama warasatul, ulama itu jam'u alim. Orang pinter itu gitu, pewaris para karena Nabi tidak mewariskan dirham, Nabi tidak mewariskan dinar, Nabi tidak mewariskan real estate ya, atau saham. Yang diwariskan oleh Nabi itu adalah ilmu dan mineral ikutannya. Apa mineral ikutannya ilmu? Umat. Umat ini adalah yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ulamanya. Jadi umat ini Nabi wariskan kepada ulama, bukan kepada presiden. Kalau presidennya bukan ulama, bukan kepada para menteri, bukan kepada para gubernur, bukan kepada para bupati, wali kota, apalagi kepada RT. Umat ini diwariskan oleh Nabi kita Muhammad kepada ulamanya. Agar apa? Kalau kita dapat warisan kambing, agar kemudian dibawa ke padang rumput. Dan Nabi sudah memberikan arahan, motivasi, masukan buat para pewarisnya, bagaimana menghadapi umat ini. Nabi dulu mengatakan, ana lakum bimanzilatil walid. Aku buat kalian semua seperti bapak. Seorang bapak itu, apalagi ketika sayang kepada putra putrinya. Sekiranya ada seorang bapak memukul anaknya, memukul putra putrinya, maka pukulan itu juga bukan pukulan yang keluar dari rasa kebenciannya, tapi pukulannya ada maksud agar si anak tidak melenceng. Maka ulama juga seperti itu, para hadirin yang saya muliakan. Oleh karenanya dalam 40 malam ini ayo kita gali, kita kaji sama ilmunya beliau, bukan saja pada soal halimnya. Karena Nabi dikatakan ahlamun nas. Bukan pada soal kelembutannya. Tapi bahas juga asja'un nas. Beliau itu orang paling berani. Pantang mundur. Kaji juga tentang keberaniannya. Kaji juga tentang ketegasannya. Nabi tidak kurang berperang 27 kali. Ente cuma tidur-tiduran doang. 27 kali. Tidak kurang dari itu. Menuju medan perang. Ini uswah kita. Suri toladan kita.
Ya ketika normal ya cara normal. Ketika kemudian kredit ya, hadapi bagaimana pola agar kekreditan itu bisa diurai. Ini semuanya ada dalam lini kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kalem terus, karena mustahil. Kehidupan kita itu kalem terus, lembut terus, itu mustahil. Hidup itu ada lembut dan ada keras. Ada normal dan ada abnormal. Dan semuanya itu harus kita respon, kita jawab sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oleh karena itu, ayo kita pelajari sama ilmu yang beda, biar kita paham. Ada orang mempersoalkan masalah mi'rajnya Faqihul Muqaddam. Dalam beragama itu, kalau usulnya sama, Al-Quran, As-Sunnah. Tapi dalam soal cita rasanya, itu berbeda. Dan apa yang diberikan Allah kepada para a'immah, bukan cuma di kalangan Sadah Ba'alawi. Anda baca kitab Jami'u Karamatil Awliya, di sana ada ribuan wali, bukan hanya dari Ba'alawi. Bahkan di Palembang sendiri ada contoh. Kita semua kenal Kiai Haji Abdul Hamid atau Kiai Muragan. Dia punya statement, dia punya pernyataan. Di mana ada air, di situ ada Dan itu pernah dicoba oleh Belanda. Belanda bawa dogan, kelapa muda, ke hadapan Ki Muragan. Anda harus bertanggung jawab. Dengan statement Anda, pernyataan Anda, di mana ada air, di situ ada Ini buah kelapa. Anda pasti yakin di dalamnya ada air. Kata Ki Muragan, di mana ada air, di situ ada Beliau enggak surut, enggak. Tidak kemudian minder menghadapi Belanda, tidak. Ambil parang, belah. Ketika dibelah, menculat ikan seruang. Ya walaupun seruang tetap aja lah ini. Apa kita mau mengatakan bahwa itu khurafat? Khurafat itu kalau ghairu manqul, tidak ada nukilannya, tidak ada riwayatnya, iftiraan, hanya bikinan-bikinan. Apa yang dialami oleh para aulia adalah keberlangsungan, nyambung dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kemuliaan itu karena Nabi Muhammad. Oleh karena itu pahami, ya, walaupun kita dinyatakan oleh Allah ummi, ya, itu ada ayat wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah wa inhum illa yadhunnun. Kalau kita membacanya al-ibrah bi umumil lafzi, itu ayat itu juga berlaku untuk kita. Orang awam sekarang ini kata Allah la ya'lamuna al-kitab. Ummi, ummiyun itu jam'u ummi. Ummi itu man la yaqra wa la yaktub. Kalaupun dia bisa membaca, la yuhsinul qira'ah walal kitabah. Enggak bagus bacaannya. Karena yang dibaca cuma literaturnya, cuma teksnya, ma'aninya tidak. Allah katakan, masyarakat Yahudi itu sebabnya. Tapi berlaku untuk kita sekarang ini secara lafzi, bahwa orang awam itu la ya'lamunal kitaba illa amaniyah. Tidak memahami Al-Quran. Mereka cuma hayalis, menghayal. Ya. Wa inhum illa yadhunnun. Yang mereka lakukan itu cuma dhon. Apalagi kalau kemudian su'udzon. Nah, ini menjadi tantangan kita. Karena kita telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad kepada kita, umat ini, maka ayo
kita cerahkan umat kita kasih mereka pengetahuan. Sekali lagi, alhamdulillah malam ini kita bisa iftitah dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah untuk terus setiap malamnya mengikuti kegiatan Maulid Arba'in. Untuk lebih lengkapnya, insyaallah Habib Jindan akan memberikan pengajian kepada kita sekalian. Niat ngaji, ya, jangan niat macam-macam. Niatnya thalabul ilm. Hadam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada pembina Maulid Arba'in Al-Habib Umar bin Alawi Asgaf yang telah memberikan kalimatut tarhibnya tadi. Asyaral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita pasang hati kita, pasang telinga kita, kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh tamu kita yang datang dari Jakarta, Fadilatul Ustaz Ad-Da'i ilallah Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Fa'alaikum falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah wa akramil khalq ala Allah Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh berkah, yang dihuni oleh para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, minhum Al-Habib Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihabuddin, yang kita peringati haulnya beliau. Mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat beliau dan mengangkat derajat putra beliau Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Idrus bin Syihabuddin wa ibnihi Al-Habib Muhammad bin Alwi wa ibnihi Al-Habib Abdullah wal Habib Ali wa ikhwanahum. Insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala mengangkat derajat almarhum al-maghfurlah sahabat dzikr Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Hamid, dan juga putra beliau Al-Habib Hamid bin Abdurrahman bin Ahmad bin Hamid, dan juga putra beliau Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Hamid bin Hamid. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala berikan kesehatan insyaallah kepada para guru-guru kita, bil khusus Al-Habib Ali bin Hamid wal Habib Umar Abdul Aziz bin Syihabuddin wal Habib Umar bin Ali Asgaf, dan segenap para habaib dan segenap keluarga besar Al-Habib Hamid bin Abdurrahman bin Ahmad bin Hamid. Insyaallah Allah Ta'ala berikan berkah dan kita semua yang hadir tempat ini. Alhamdulillah, ini malam Eid. Malam Eid, kenapa Eid? Karena kita ini adalah malam pertama dari bulan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedatangan Rasulullah, Eid fawqul a'yad, lebaran di atasnya semua lebaran. Sebab kalau Nabi enggak lahir, kita enggak kenal lebaran. La Idul Adha wa la Idul Fitr. Kalau Nabinya enggak hadir, enggak ada Idul Adha, tidak ada Idul Fitr. Tapi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari situ kita kenal lebaran, dari situ kita kenal Ramadan, dari situ kita kenal salat, dari situ kita kenal puasa, sehingga ajma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah mereka, dalam keyakinan mereka bahwasanya waktu atau hari yang paling afdal, bin nisbah lin Nabi Muhammad, hari yang paling afdal bagi Nabi Muhammad adalah malam Isra wal Mi'rajnya beliau. Sebab itu adalah malam beliau diperjalankan dan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza binisbah lin Nabi Muhammad. Tapi afdalul lailah, hari yang paling afdal binisbah li ummat Nabi Muhammad, bagi umatnya Nabi Muhammad, hari yang paling afdal bagi kita adalah hari atau malam kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqul Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, waktu beliau membuat sebuah manzumah, syair yang digubah di hadapan Rasulullah, minta izin untuk membacakan syair-syair tersebut di hadapan Rasulullah. Dia sebutkan kronologis kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perpindahan nur yang Allah Ta'ala ciptakan, nurnya Nabi Muhammad, perpindahan dari sulbinya Adam ke sulbinya Nuh sampai ke sulbinya Ibrahim. Sampai itu beliau bilang bagaimana bahteranya Nuh akan tenggelam, sedangkan
sedangkan di situ terdapat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bilang, kalau bagaimana Nabi Ibrahim akan terbakar, sedangkan di dalam sulbi beliau ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau sebutkan, anta lamma wulidta. Beliau bilang di hadapan Rasulullah, anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu wa nahnu fi dzalika nur wa dzalika dhiya subla rasyadi nakhtarigu. Engkau ketika lahir, maka bumi dan ufuk alam semesta menjadi terang benderang dengan cahaya kelahirannya Nabi Muhammad. Ini Abbas mengatakan puluhan tahun setelah kejadian itu, lebih dari 50 tahun, 60 tahun setelah lahirnya Rasulullah, baru dia bilang hal tersebut. Wa nahnu, dan kami sekarang saat ini kami 60 tahun setelah kelahiran Nabi, nahnu fi dzalikan nur wa dzalikan dhiya. Kami senantiasa berada di dalam cahaya kelahirannya Nabi Muhammad. Berada di dalam cahaya maulidnya Nabi Muhammad. Dengan berkat cahaya tersebut kita menempuh jalan, membukakan kita jalan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cahaya maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya hidayat terbit ya dari apa? Dari cahaya kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas mengucapkan ini 60 tahun lebih kurang setelah lahirnya Rasulullah. Dan kita pun 15 abad setelah lahirnya Nabi Muhammad, walazilna nahnu fi dzalikan nur wa dzalikad dhiya subla rasyadi nakhtarigu. Senantiasa hingga malam ini kita berada di naungan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 abad masih dikenang, 15 abad masih disebut, 15 abad masuk bulan kelahirannya Rasulullah, kita bergembira dan merayakannya. Lebaran. Jangan heran apabila Nabi Isa beliau meminta kepada Allah Ta'ala menjadikan hari, meminta agar dijadikan hari turunnya makanan dari langit, hari Lebaran. Makanan dari langit, mana lebih mulia? Makanan dari langit atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga ketika beliau mengatakan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Hari turunnya makanan tersebut adalah hari Id yang kita selalu kenang. Id dikenang kebahagiaannya, dikenang kenangannya untuk orang-orang generasi pertama mereka hingga generasi terakhir. Hari turunnya makanan dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadza aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cinta kepada Rasulullah, merindukan Rasulullah, terobsesi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai dikatakan testimoni bukan hanya dari umat Islam, bahkan dari umat musyrikin, bahkan dari Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, dia mengatakan ma raaitu ahada, wallahi ma raaitu ahada yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seseorang cinta kepada orang lain seperti sahabat-sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil Bukhari, sampai ketika seorang non muslim berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah, ketika berkunjung dia bilang, saya udah berkunjung ke Romawi, ngelihat rajanya Romawi. Saya berkunjung ke Persia, jumpa dengan raja Persia. Saya melihat bagaimana pengikut mereka terhadap raja mereka. Tetapi saya enggak pernah melihat seseorang cinta kepada orang lain seperti sahabat-sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, kadu yagtatiluna ala wadu'ih. Mereka berebutan. Apa yang direbutkan? Apa yang diperebutkan? Apa yang mereka heboh? Mereka berebutan mengambil sisa air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air yang menyentuh jasadnya Nabi Muhammad. Itu ditampung, Rasulullah berdiri, yaqtatiluna ala wudu'ih. Tidaklah Rasulullah meludah, melainkan ludahnya beliau itu jatuh di telapak tangan salah seorang mereka. Belum jatuh ke tanah sudah ditangkap oleh mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya Nabi Muhammad ditampung. Itu dikatakan oleh para sahabiyat ketika ditanya, "Kenapa engkau lakukan ini?" Dia bilang, nutayyib bihi tibana. Nutayyib bihi tibana.
lafaz yang agung. Ketika ditanya, kenapa kamu kumpulkan keringat saya? Bilang, ya Rasulullah, keringat ini kami gunakan untuk mengharumkan parfum kami. Ajib, parfum mengharumkan sesuatu yang bau. Parfum mengharumkan tubuh kita dari keringat. Tapi keringatnya Nabi Muhammad untuk mengharumkan parfumnya mereka. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min nashri tibihi ta'attarat turugu wal manazil wa bi'arfihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dengan harum aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jalanan menjadi wangi, majlis menjadi wangi. Sampai disebutkan idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fih. Apabila Rasulullah melalui suatu jalan, ketahuan dari aromanya Nabi Muhammad, dari wanginya Nabi Muhammad kalau Rasulullah pernah lewat di jalanan ini. Harum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasa fi majlisin bagiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab wa yujadu minhu ahsan tibin wa illam yakun qad tatayyab. Apabila duduk di suatu majelis, itu wanginya Rasulullah nempel di ruangan itu sampai berhari-hari. Walaupun nabinya udah pergi, udah pulang, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, berhari-hari, masih tetap tercium aromanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yujadu minhu ahsan tib. Tercium dari tubuhnya Rasulullah aroma yang sangat wangi, walaupun terkadang Rasulullah tidak memakai wewangian. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menggunakan wewangian liajal untuk suatu tujuan, mengajarkan kepada umatnya sunnah memakai wewangian walaupun tubuhnya sudah wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah bilang, sahibtu Rasulullah, saya mendampingi Rasulullah 10 sinin, 10 tahun. Nabi datang ke Madinah usia saya 10 tahun. Saya mendampingi Rasulullah selama 10 tahun. Rasulullah wafat usia saya 20 tahun. Dan selama 10 tahun saya mendampingi Rasulullah, enggak pernah Rasulullah komplain atas sesuatu yang saya kerjakan. Kenapa kamu kerjakan itu? Enggak pernah komplain. 10 tahun enggak pernah komplain. Saya ngerjakan sesuatu, Nabi bilang, lima fa'alta hadza? Kenapa kamu kerjakan? Ketika saya ngerjakan sesuatu, lima tarakta hadza? Kenapa kamu ninggalin hal ini? Enggak pernah komplain. Sampai pernah satu kali saya diperintahkan untuk menyampaikan suatu hajatnya Nabi Muhammad. Bilang, siap, pergi. Lama Nabi Muhammad nunggu di rumahnya. Anas enggak balik-balik. Akhirnya Rasulullah khawatir. Keluar dari rumahnya menempuh jalan rute hajatnya Rasulullah yang ditempuh oleh Anas bin Malik. Enggak taunya dapetin Anas bin Malik lagi main bersama kawan-kawannya, anak-anak kecil. Maka Rasulullah dari belakang mendekap Anas bin Malik, tutup matanya Anas bin Malik dengan tangannya Rasulullah. Semula Anas bin Malik kaget, tetapi begitu merasakan kelembutan tangannya, halus, lembut, kemudian juga harum, wangi. Bilang, ini enggak ada tangan macam begini di alam semesta kecuali tangannya Nabi Muhammad. Wa Anas bin Malik mengambil kesempatan, mumpung saya didekap oleh Rasulullah, dia ambil kesempatan, dia menempelkan bagian belakang tubuhnya ke perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja dia tempelkan sambil berkata, man hadza, man hadza? Siapa ini? Siapa ini? Kenapa? Mau ngambil berkah, bergesekan kulit dengan kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dibuka mata saya melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bertanya Rasulullah, ya Anas, hajat yang tadi sudah kamu sampaikan? Dibilang, belum ya Rasulullah, sekarang saya sampaikan. Lari Anas bin Malik. Saat lari, Anas bin Malik nengok ke belakang. Kira-kira Rasul marah gak ya? Begitu nengok ke belakang, yang dia lihat Rasulullah senyum dan tertawa. Sallallahu alaihi wasallam, gak ada marahnya. Gak ada marahnya. Ada salah satu orang mu'allaf, masuk Islam, baru kenal Islam, kemudian ikut sholat, badui, hidup di pedesaan, di perkampungan. Dia masuk Islam, saat dia masuk Islam dia pernah dengar orang tuh kalau bersin ya baca sesuatu. Alhasil tatkala dia lagi sholat, ada teman dia bersin, mengucap alhamdulillah. Maka dia berucap dalam sholatnya, yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Maka semua yang ada di masjid nengok kepada dia.
Ketika ditengok begitu dia mu'alaf, dia kata, kenapa kalian lihat-lihat kepada saya? Akhirnya semuanya diam. Makin melotot lagi, semuanya diam, dibiarkan saja. Begitu salam dari sholat, Nabi bertanya, manil mutakallim? Siapa yang barusan tadi berbicara di dalam sholatnya? Maka ini orang ini yang tadi bicara, dia bilang, wallah, waktu kejadian itu wajadtuhu khaira muallim. Saya dapati Rasulullah betul-betul sebaik-baiknya guru, sebaik-baiknya pengajar. Ma sabbani wala syatamani wala naharani. Enggak ngebentak saya, enggak mencaci saya, enggak memaki saya, wala melototin saya. Dipanggil sini, kata Rasulullah, kamu yang tadi berucap, bilang na'am. Hadhihi salat ini bukan tempatnya untuk bicara kepada la tasluh li kalam adamin. Enggak bisa salat ini dipakai untuk bicara kepada manusia. Innama hiya dzikir wa tasbih wa du'a. Salat itu adalah untuk zikir, untuk tasbih, untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawah. Saya enggak dimaki wala dicaci. Begitu. Sehingga sungguh hal ini sangat berkesan di dalam hati saya, melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik, mengajar. Nabi bilang dalam hadis, innama bu'itstu muallima. Aku diutus oleh Allah taala sebagai muallim, pengajar ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza ta'limnya Nabi Muhammad. Ini tarbiyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang baru kenal Islam, tahu-tahu dia bersin. Bersin, orang biasanya kalau bersin itu bilang alhamdulillah, cuma dia nggak tahu bersin bilang apa. Maka dia bilang di majelis itu ada sahabatnya Rasulullah, assalamualaikum. Maka itu semua tertawa. Sahabat itu bilang, assalamu ala ummak, salam atas ibumu. Loh kok begitu? Bilang bukan begitu, tetapi saya dulu hadir majelisnya Nabi Muhammad. Saat saya hadir majelisnya Nabi Muhammad, ada satu Arabi bersin. Saat dia bersin, dia juga sama kayak kamu, nggak bisa bilang alhamdulillah, nggak tahu. Maka dia berucap assalamualaikum. Nabi tersenyum dan berkata assalamu ala ummik, salam atas ibumu. Tetapi diajarkan bahwasanya apabila seseorang bersin dia membaca alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, dan yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khams min haqqil muslim ala muslim, bahwasanya tashmitul atis idza hamidallah. Haknya muslim atas muslim lain, kalau dia bersin, maka dia berucap alhamdulillah. Jika dia berucap alhamdulillah, maka diucapkan yarhamukallah, memberikan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik, ujaran yang baik, ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi di dalam syama'il maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabga wa awsa'hum bil mu'minina hilman wa rifqa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berucap, tidak berbuat kecuali hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, hal-hal yang santun, hal-hal yang indah untuk diperdengarkan sallallahu alaihi wasallam. Beliau mujahid fisabilillah. Enggak ada yang lebih pemberani melebihi Nabi Muhammad. Enggak ada yang lebih ahli dalam berjihad melebihi Nabi Muhammad. Enggak ada yang lebih ahli dalam di dalam syiddah alal kuffar melebihi Nabi Muhammad. Wal imam, pemimpin yang sejati di dalam amar ma'ruf, di dalam nahi mungkar, di dalam ruhama bainahum, di dalam asyidda alal kufar, beliau adalah imamnya. Dalam jihad fisabilillah, beliau adalah imamnya. Sayyidina al-Imam Allamatuddin Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, beliau bilang, walam yazal lil haqqi fi ijtihadi wa ba'da fardil ghazwi wal jihadi ma garra fi dhillin wala biladi illa ala al-kuffari fi qitali wa ma mada hatta agama ad-dina fasara sahlan wadihan mubina falam takhaf ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i an dalali wal khulafa ba'dahu wal itrah bihim ma'al Qur'an mustamirrah millatuhu mahfuzatun min fatrah 'ala al huda daban bilan fisali sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebutkan bahwasanya senantiasa beliau dalam jihadnya,
dalam perjuangannya. Berapa banyak pertempuran yang dihadiri langsung oleh Nabi Muhammad. Berapa banyak pasukan yang dikirim untuk berjihad oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi pulang dari jihad pun masih bilang, raja'na minal jihad ilal jihad, minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad, nyampe di sini pun juga kita jihad. Nggak pernah berhenti dalam jihadnya. Dalam jihad dinamakan jihad berperang, memikul pedang, jihadul asghar, jihad kecil. Ketika di Madinah mendidik, mengajar, berdakwah, mengekang hawa nafsu, istiqamah, dibilang hadzal jihadul akbar. Min jihad ilal jihad, nggak pernah putus dalam jihadnya Rasulullah. Bahkan setelah turun perintah ayatul jihad, Nabi SAW magarra fi dhillin wala biladi, nggak pernah 3 bulan berturut-turut tinggal di kota Madinah. Belum selesai 3 bulan, melainkan Nabi udah dalam perjalanan lagi, dalam jihadnya beliau, dalam perjuangannya beliau. Nggak ngeluh capek, nggak ngeluh panas, nggak ngeluh bosan, nggak ada mengeluhnya sama sekali sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling ahli dalam berjihad. Tapi jihadnya Nabi Muhammad, tegasnya Rasulullah, keteguhan Rasulullah, kegigihan Rasulullah, nggak ngurangin dari akhlaknya Nabi Muhammad, nggak ngurangin dari senyumannya Nabi Muhammad, nggak mencederai kesantunan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau al-mujahid al-a'zam sallallahu alaihi wasallam di majelisnya, lagi majelis kayak begini, tahu-tahu ada satu orang, ya Rasulullah, interupsi. Ada satu orang interupsi. Kenapa? Idzan li fiz zina. Saya minta izin, minta restumu, ya. Syariat saya jalanin, cuma saya minta izin satu, izinkan saya buat berzina. Itu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka heboh dengan kalimat yang terus terang kurang ajar, nggak sopan. Marah dengan kalimat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Dahu, adnihi minni. Biarkan. Suruh dia mendekat, bukan diusir. Bukan diusir, tapi Nabi bilang, adnihi minni. Dekatkan ini orang kepada saya. Dekatkan ini orang kepada saya. Bukan diusir, malah didekatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu nyampe di hadapan Rasulullah, Nabi bilang, atardahu li ummik. Kamu ridha zina? Ada orang berzina dengan ibumu. Dia bilang, ya Rasulullah, samahakallah. Semoga Allah memaafkanmu. Mana saya ridha? Saya enggak ridha ada orang berzina dengan ibu saya. Bilang, kadzalikan nas. Begitu juga orang lain. Atardahu li ahlik zaujatik. Kamu ridha ada orang berzina dengan istrimu? Bilang, tidak. Saya enggak rela. Kamu ridha orang berzina dengan bibimu, dengan putrimu, dengan adikmu, disebut keluarga perempuannya. Bilang, semuanya dia bilang, saya enggak rela. Kadzalikan nas. Sebagaimana kamu tidak rela, begitu juga manusia juga enggak rela. Bilang, tubna ya Rasulullah. Tubna ilallah. Sekarang saya taubat kepada Allah. Tapi enggak selesai sampai di situ. Nabi bilang, dekat sini. Dipegang dadanya oleh Nabi Muhammad SAW. Itu orang bilang, wallahi ma rafa' yadahu min sadri. Demi Allah, tidaklah Rasulullah ngangkat tangannya dari dada saya, melainkan enggak ada di muka bumi yang lebih saya benci daripada perzinaan. Enggak ada yang saya benci lebih daripada perzinaan. Tahu gak anugerah dari Allah Ta'ala? Apa anugerah dari Allah? Yang membuktikan kedekatan seseorang dengan Rasulullah, yang membuktikan keberadaan nurnya Nabi Muhammad di dalam hati orang tersebut, di dalam komunitas orang tersebut, di dalam rumah orang tersebut. Apa? Kecintaan kepada ketaatan, kebaikan, dan orang-orang baik. Kebencian kepada kemaksiatan, kekufuran, dan pelaku-pelaku kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman, wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan fadlan minallahi wa ni'mah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cirinya itu adalah Allah Ta'ala jadikan kita mencintai keimanan dan ketaatan, membenci kepada kekufuran, kemaksiatan dengan kefasikan. Ini anugerah yang paling besar dari Allah Ta'ala kepada hambanya. Apabila kita suka maulid, kita suka zikir, kita suka sholawat, kita mencintai bukan cuma maulid, al-maulud sallallahu alaihi wasallam.
Bukan cuma maulidnya, tetapi al-maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada beliau. Ini adalah ciri keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Dan benci kepada kekufuran, kemaksiatan, kefasikan. Benci kepada buka-bukaan aurat. Benci kepada kebohongan. Benci kepada ghibah namimah. Benci kepada pandangan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bukan, saya nggak mau buka-bukaan aurat, tetapi nontonin aurat terbuka. Waliyadzubillah min dzalik. Itu an-nadhratu, kata Rasulullah, sahmun masmum min siham iblis al-marjum. Pandangan yang haram bagaikan panah beracun yang dilontarkan oleh iblis yang terkutuk. Nah, hati kita itu kuat berapa panah dari anak panahnya iblis. Awas, sehari 1 anak panah, 2 anak panah, 10 anak panah, 20 anak panah. Kalau nggak ngelihat, kita mau cari di internet, di medsos. Waliyadzubillah min dzalik. Pandangan yang haram, panah beracun yang dilemparkan oleh iblis yang terkutuk. Terus apa yang kita lakukan? Barang siapa man tarakaha min makhafati udhiguhu halawatal iman yajidha fi qalbih. Yang ninggalin pandangan yang haram karena takut kepadaku, maka aku cicipkan dia manisnya iman yang dia rasakan di dalam hati dan sanubarinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita manisnya iman. Maulid Arba'in yang dilaksanakan dan dipelopori, bukan cuma dilaksanakan, bukan hanya dilaksanakan ya, di Indonesia atau di Palembang ini, tetapi dipelopori di Palembang ini. Subhanallah, kita tahun 99, Masya Allah, bersama Ustaz Umar bin Alwi As-Segaf, Masya Allah, hadir Maulid Arba'in. Ada beberapa hari kita hadir Maulid Arba'in. Subhanallah, enggak sebanyak ini orangnya dahulu. Alhamdulillah, habbah idza barakal maula tulaqi hubub. Itu tahun 99 kita hadir, enggak sebanyak ini orangnya, tetapi 1 butir, 1 amalan kalau diberkahi oleh Allah Ta'ala membuahkan, Masya Allah, buah yang demikian banyak. Sebab keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juhduhum mubarak. Amalan yang terkoneksi dengan para salaf itu adalah amalan yang berkah. Amalan yang berkah. Asyuyukh al-muhsinun lana gharsa. Mereka adalah orang-orang yang pandai menanam. Sehingga inilah adalah tanaman mereka. Hingga kita bisa hadir di sini, di Palembang ini, dan juga di tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah, kita masuk ke berbagai tempat, bukan cuma di Palembang. Diawali di Indonesia ini di Palembang. Sampai terakhir juga kita hadir di Gorontalo, ada Maulid Arba'in di Gorontalo. Sampai lagi kita hadir di beberapa daerah, ada pun Banjarmasin, Masya Allah, Maulid bukan Arba'in lagi di sana. Alhamdulillah, istilahnya orang meninggal pun juga tahlilan masih ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di Jakarta, bahkan di daerah kita aja itu ada Maulid untuk orang perempuan, Maulid Arba'in untuk orang perempuan. Ada Maulid Arba'in buat orang laki. Ada Maulid orang laki yang di malam hari. Ada Maulid Arba'in yang subuh laki-laki. Ada Maulid Arba'in yang subuh perempuan. Ada lagi Maulid Arba'in gitu yang gak kebagian shift pertama, shift kedua dia lakukan. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan ini semuanya sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim kepada Allah, ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi Muhammad, menanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab syuyukhuna mereka mengatakan bahwasanya man la yuhib man tastahil fihimul mahabbah yuhib la mahalata man la tastahil fihimul mahabbah. Barang siapa yang enggan, yang tidak mau mencintai orang yang pantas dicintai, maka dihukum mencintai orang yang gak pantas dicintai. Bilang cinta kepada Nabi berlebihan, cinta kepada aulia wa salihin, itu adalah kampungan, gak terpelajar. Zaman begini masih cinta sama wali-wali salihin. Dan tahu gak, yang bilang kampungan, gak terpelajar, apa yang terjadi? Dia keluarganya mengidolakan artis, pemusik, pemain bola, maaf, bukan sembarang pemusik atau artis yang LGBT lagi yang diidolakan. Wenel agel. Kemana akalnya? Kemana kemajuan yang dia punya? Kemana intelektual yang dia miliki? Waliyadzubillah min dzalik. Mengidolakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanahan kita mengidolakan Nabi Muhammad. Mengidolakan Sadatin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Mengidolakan Asyarul Mubasysyirin bil Jannah. Kita mengidolakan semua sahabatnya Rasulullah. Mengidolakan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita dalam mengidolakan keluarganya Nabi Muhammad, kita menempuh jalannya As-Siddiq, Syahidul Mahabbah, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq yang dulu mengatakan urgubu Muhammad dan fi ahli baitih. Cari Nabi Muhammad, cari ridhonya Nabi Muhammad dengan kalian cinta kepada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang ngajarin kita hal yang demikian, dan beliau muridnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kita nuhib Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mencintai para aulia salihin, mencintai Imam Syafi'i, wa Malik bin Anas, wa Ahmad bin Hanbal, wa Nu'man Abu Hanifah, mencintai Imam Abu Hamid Al-Ghazali, mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mencintai aulia utisnah para wali songo, mencintai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mencintai Syekh Dawud Al-Fatani, mencintai Syekh Abdul Samad Al-Falembani, mencintai para aulia, para salihin. La nufarigu min ahadin baina auliyaih. Kita enggak membeda-bedakan di dalam mencintai para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak membeda-bedakan di dalam mencintai orang saleh. Kita cinta kepada aulia, aulia dari kalangan Bani Israel. Apalagi aulia dari kalangan Nabi Muhammad. Kita cinta kepada hawariyin, sahabatnya Isa, apalagi sahabatnya Nabi Muhammad. Kita cinta kepada keluarganya Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul, apalagi keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada para wanita-wanita salihat, ibundanya Sayyidina Musa, kita cinta kepada mereka. Kita cinta kepada putrinya Imran, kita cinta kepada Asia binti Muzahim, apalagi kepada Fatimah binti Muhammad. Wa sadatina Ruqayyah, Ummu Kulthum, wa Zainab, banat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Khadijah, wa Aisyah, dan segenap para istri-istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, membuktikan cinta kepada orang yang pantas dicintai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mahal. Enggak semua orang dapat anugerah yang besar ini. Beruntung orang yang dianugerahkan kecintaan. Nah, ini dalam Maulid Arba'in kita, besok malam ada Maulid, lusa ada Maulid Arba'in, ambil dari akhlaknya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad. Ambil tiap hari satu ilmu untuk kita praktekkan, tiap hari satu sunnah untuk kita amalkan. Kita hadir Maulid, subuh jangan telat, sholat subuh berjamaah, makmurkan masjid. Wah, kalau giliran majelis maulid ramai, tapi giliran subuh masjid kosong. Jangan sampai kita buka peluang buat orang-orang untuk menimbulkan keraguan di tengah-tengah umat. Tunjukkan bahwasanya orang yang hadir maulid paling awal datang sholat subuh. Orang yang hadir maulid paling awal datang ke masjid. Orang yang hadir maulid adalah orang yang paling istiqamah menjalankan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala hadzal Eid. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas Eid yang demikian agung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerahnya kepada kita, menambahkan anugerahnya kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat al-mutaqaddimin insyaallah fi hadzal majlis, bil khusus al-Habib Abdurrahman bin Hamad Al bin Hamid, dan juga ayahanda beliau Al-Habib Hamad bin Abdurrahman, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al bin Hamid, Al-Habib Abdullah bin Idrus, wa kafati dzararihim, wa kafati awliya, negeri awliya wa salihin di negeri Palembang ini, para awliya, para salihin, Al-Habib Ahmad bin Syekh, Habib Abdullah bin Idrus, kafati auladihim dzararihim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat mereka, dan juga para guru-guru kita, para kiai, para masyayikh, para habaib yang hadir, para ulama yang hadir tengah-tengah kita, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, dan segenap keluarga besar Al bin Hamid semuanya diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Wa Ami Ali, Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, panjang umur, dan juga putra beliau akhina Al-Ustaz Umar bin Ali Al bin Hamid diberikan sehat, afiat, keberkahan insyaallah. Dan juga para ikhwanana yang tahun lalu dan tahun sebelumnya hadir bersama kita di majlis yang semacam ini, datang momen ini mereka telah wafat meninggal dunia. Allah Ta'ala angkat derajat mereka, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka, Allah Ta'ala luaskan kuburan mereka, Allah Ta'ala berikan berkah di dalam atharnya mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yubarik lana lakum fil iyal wal amwal, yarzuqna kamal al-iqbal ala al-kabir al-muta'al bijahi sayyidina maula Bilal, yaj'al lana wa yaj'al hadzal Eid min abrakil a'yad, yaj'alna wa iyyakum fi al-izdiyad wa fi izdiyad fi at-ta'at wa fil qurb min Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fil qurb min Nabi Muhammad, wa fil mutaba'ah وفي العمل بسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احينا شاكرين، توفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول، ربي استجب لنا آمين. عطاك ربي جزيل كل فعلك جميل، وفيك عملنا طويل فجد على الطامعين. يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمن بفك الغلاق.
لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين أغث إخواننا في فلسطين أغث إخواننا في غزة في الضفة الغربية برحمتك يا أرحم الراحمين في المشارق والمغارب اجعلنا أنفع المسلمين للمسلمين أبرك المسلمين على المسلمين وارزقنا كمال المتابعة للعارفين واسلك بنا سبيل المحسنين واجعلنا في زمرة سيد المرسلين واجعلنا معهم وفيهم في كفلهم معهم في الجنان العلية برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Habib bin Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan atas mau'izatul hasanah yang telah beliau sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin mentauladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hasyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mintakan kepada Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab untuk membacakan doa syifa dan ditutup dengan pembacaan talqinuz zikir oleh Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Fa'alaihi ma falyatafaddal. Al-Fatihah. Annallah yashfi mardhana minhum Syarifah Talha binti Ahmad bin Ali bin Syekh Abi Bakar bin Salim, summa Habib Fawzi bin Alwi Al-Kab, summa Habib Umar Rafiq bin Habib Ali Al bin Hamid wal Habib Ali كذلك إن شاء الله. وأن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarafa wa karrama wa majada wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتبرقنا من بعده تبرق معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومعروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا فيما أمرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظ علينا ما أعطيتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Silakan untuk menyiapkan. Amin, amin, amin. Rabbana taqabbal minna. Amin. Innaka anta samiul alim. Amin. Wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wa sallallahu alaihi Alhamdulillahirabbil alamin. Gobul. Dipersilakan untuk menyindiap satu hidangan